Vayingiseri umngana lona FM awubule sungwane ande ka kumina na wona sihlanganile kutisela na Afrika Vulavula kamkana lona FM akomandlela ikakashela wona T kusukela studio 1 agiyane masingita mall eka nhlekani lo nekuramba mingisero mina kwa FM singofika leka ora yimbiri nhlekani lo makati tele swinene mahungu lama nga pfuka hi mixolo i mahungu lawa ya khumba ka xitikwani lexi xi nga na vanhu va ku tlula kolomiya ka 2.5 wa mamiliyoni lexi a xi eka Nhlawulo eka ravunharhu leri ku nga tiko ra Botswana lexi nga teka xiboho xa ku vandla leri ri nga fuma malembe yo tala xi hetelela xi ku nkarhi wa ku sweswiwani humani hi lava van'wani va ta kota ku va hi fambisa hi ku swi tikomba kahle ku mile ku tsandzekeni hi ndlela yeleyo eAfrika wa vulavula ka mugana lona FM ta va hi ra vona Prof Themba Sono loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we va hi nyika xifaniso xa ku nga va ku endleke yini a Botswana na ku fika sweswi a Mozambique ku endleka yini leswi hinkwaswo swi khumba SADC se ku nga va ku ri na moya wo cinca lowu nge le ku teni ke mi nga rivali ku rin'wana ra mavandla lama nga rhangela kumbe ma nga heta lama humelela la un'wana wa vaseketeri wa voho i khale ka president leswi swi vulaka ku va khale ka president na vo va pfa va swi lava ku tlhela va tlhelela va ya fambisa ku va ku ri xisusumeto ku ri yini sweswo hi ta bula hi swona hi hafu kupela awara ya 12 eka nhlekani loyi ta va hi kha hi ku rhamba ka 0860002543 kumbe kanisa rito ka 0657443911 hi ta ku kombela ku va u endla tani kasi yin'wana mahungu lama nga koho i ku va nkulukumba zizikodwa mi ta ku tsundzuka ku a hehliwa hi timhaka ta vukungundwani na milandzu leyi fambelanaka milandzu yeleyo yi herisiwa se hi ta twa ku n'we mi ri yini endzhaku ka mhaka yoyoleyo a ni swi tivi ku swiyimo xi fika kwihi kambe ni hetelele ni kha ni tiva ku mixo wa namuntlha khale ka president hi ku yimeriwa hi nkulukumba Tony Yengeni va ta va kha va lwisana kumbe ku tlhontlha xiboho lexi nga tekiwa xa ku va hlongola eka vandla ra African National Congress hi ndlela yoyoleyo se i mhaka leyi nga ta va kha hi languta eka nongonoko Afrika wa vulavula ka nomboro ya ntolovelo ya 0860002543 na wehe u kandziyisa rito ka 0657443911 kasi ke hi ta sungula hi bula hi na mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress tlhelo premier wa xifundza xa Mpumalanga hi lava ku langutaka masiku ya 100 lama ya nga hundza endzhaku ka loko va sungule mfumo wa voho hi twa ku va ri yini va vona yini voho eka matirhelo ya voho ya siku na siku ku nga va ku ri na ku cinca loko ku nge le ku teni leswi va swi vekile ku swi ta endleka eka xifundza xa Mpumalanga swi le ku endlekeni ke na koho mintlhontlho leyi va nge va kha va langutana na yona ku nga va ku ri mintlhontlho yihi na swo tanihi xifundza tanihi vandla leri fumaka va langutela ku va ta swi antswisa ku yini kambe ke mi nga rivali ku i xin'wana xa xifundza lexi nga hlaseriwa swinene loko swi ta ka timhaka ta nhlawulo lowa wa lembe ra 2024 hi n'hweti leya ya Mudyaxihi endzhaku ka loko ku tumbuluke vandla ra MK van'wani ve ri mutshamaxitulu premier van'wani ve ri mi nga va mi nghene tanihi vandla hi mbhovo wa nerete a ni tivi ku n'we mi ri yini kambe a hi sunguleni kwalano avuxeni premier ndi khensa nkarhi wa n'we Bootpet ndi khensa na ku nyika nkarhi wa ku vulavula na vayingiseri va n'we khale loko kuma 51% a hi nga celebrate ndi dyondze lembe ka 51% na yoho swa laveka ku yi celebrate loko hi ta va hi kume 51% laha Mpumalanga hi nghene hi wombo wa nayiti mara hina nkoka wa koho ku hina hi vulavurisana na vanhu ku fambisa tiko hina hi ri nhlangano wa ANC laha Mpumalanga ya swi kota ku endla government vele se hi endlile government ya hehe ti-priorities ta tirhisa teti ta hehe ta ti-priorities ta ANC hi nge fambi hi gangisana na van'wani ku va hi support va pfa va hi nyika ti-condition leti ti nga pfuneki vanhu se loko mi kha mi languta eka masiku lama ya 100 tanihi ANC mi vona ku mi fambise ku yini hi ku hina hi nga tala ku va hi languta ku tlhelo rin'we ra ku hayi ka wala ka masiku lama 100 se mi ri xafulile hey swi vula ku ku ri xafula ku ve mhaka leyikulu leyi mfumo wa Mpumalanga wu nga yini swi telenyana leswi hi nga swi endla ri mfumo wa ANC la Mpumalanga mi ta tsundzuka kahle ku loko hi ya ka ma-election nghena ka ma-election ku ri ku already na budget leyi nga yi adopta ku hetisa lembe leri sa wu fika u nghena u ku wehe u ta fika se u ta na ti-budget ta nyuwani se hi ta kombela ku vanhu va swi tivi ku
hina hi tele ku nghena hi ku first hi ta va hi continue hi hetisa ti-priorities ta government ya hele ya ri ko 6 administration already mi ta vona ku na project ta ku tala leti hi nga ti finalize hi nga ti heta hi ti nyika vanhu but na mehe loko nyikiwe nkarhi wa ku ndi ya vulavula na vanhu va Mpumalanga hi fika hi ta na tin'wani ti-project ta nyuwani leti hi ehleketaka ku ti ta endla ku vanhu va Mpumalanga in the main va complaina hi mapatu ku ta laveka va kota ku famba in the main va complaina van'wani mati va laka va kuma mati na ti-business big business people investors la Mpumalanga leti na to swi lava ku hi vulavisana na voho hi tana na ku xana va ri va nga investa njhani la Mpumalanga ni rhandza ku khensa ku van'wani va tindlopfu before hi pfuxela hi vulavula na wena a hi kombela ku hi ku nyika ti-van ta 16 leti maphoyisa va nga ta tirhisa la Mpumalanga va tlhela va ku nyika na ambulance se va ku vuya hi tshama hansi hi twanana ku hi nga endla njhani ku hi create mintirho van'wani va ku ndlopfu hina ka matiko man'wana ya le handle ku va nga ta kaya ka matiko man'wana ya le handle hi ta mi komba na TV la vonani film leri tlangaka la ka matiko ya ku fana le Uganda mi hi vona hi karhi va nyika ti-yellow fleet va folise ti-truck laya leti fambaka ti ya tirha ti pfala mapatu ya vona ma nga celeka lava ku na hina hi nga swi kota ku kwala Mpumalanga ku van'wana ku va vuya Mpumalanga ku na hina kwala Mpumalanga loko pfumelelana na n'we hi nga swi kota ku hi ta mi xavela ti-fleet leti loko ku mabadala mi ta badala nje le ndzhaku le mara mi ta va mi sungule mi ti tirhisa ku swi kahle leswi then le mi twile mi vulavula hi ku vanhu va ha hlukele hi tiyindlu kambe ndza pfumela ku tiyindlu ta vanhu ta ha hlukile la Mpumalanga loko ni nyikiwa mpfula ni nyikiwa na swidzedze a ni kombela ku sweswi a hi khongeleni ku nga vi na swidzedze sweswi na vafundhisi vhele se ni va komberi vafundhisi va mina ku mi khongela kombelani leswi mi lavaka swona mi nga kombeli general mi ta nyikiwa na swidzedze la mina swi ndzi affecta la Mpumalanga already lani ku na vanhu lava nga onhakela hi tiyindlu hi busy ku ve ni famba nje cheka ku nga va onhakele hi tiyindlu ku fika kwini van'wani swikolo swi fambile titliliniki ti fambile lexi nga west loko ni ta luza na 4 ya vanhu eBush la ku nga lova 3 ya vanhu va la South Africa kwale Bush 1 u vuya a Zimbabwe but ndzi rhandza ku khensa ku ti-MEC nda ti vona ku se tshunguleni ku tirha a ti-MEC nte loko ndi heta ku hlawuliwa ndi hlawula ti-MEC leti ndi tirhaka na tona swi vona ku a ti-MEC leti ni tirhaka na toho va ti nyiketerile ku endla mintirho ya vona va ni byerile ku va nge yi tleli va ri mintirhweni va ni byerile ku loko va nghena ofisini xa ku sungula u cheka ku ofisi leya wena loko u kota ku tirhisa yona u ta swi kota ku fikelela leswi nhlangano wa wena u swi lavaka va ku tala leti ofisini ta vona va fike va cinca nje lava vona nga ku nga ofisi leyi a yi swi koti ku fikelela ti-priorities ta ANC va endla sure ku ti-ofisi ta vona ti va ready hi the first 100 days sweswi va ni byerile ku ndlovu a ti-ofisi ta hina se ti ready hi nga swi kota ku tsutsuma hi nyika vanhu ti-service rhandza ku khensa ku ni va vonini va tirha la na va vona ka department ya education ku na xikolo lexi kusukela hi vulavula hi xona kusukela ka Khombetha va Makwitla ku hina la a hi na swona a swikolo swa vanhu lava va nga tsoniwa xi nga ri kona xikolo xexo la Mpumalanga vanghani va mehe lava nga na swikolo ka ti-province tin'wana va teka va voho first loko sala space swi salaka se va ni pambulela swona nda khensa ku vhele va ni pambulela va ni nyika mara va sungula hi va vo vana so na mehe ke se nda ya ka xikolo ti-plan se ndi hetile ke 90 days le first 100 days ni hete hi 90 days 10 days le Santo Policho se ndle ku se ni va ndi hete ti-plans tete hinkwato na masayiti va ni nyikile na advertiser se ndi ya ka xikolo xexo vana va hina va nge he fambi va ya kule
va ta va va funda ku kwala a Mpumalanga. Ntelo ko ni nghena ni ku ni teka va masipala 17 ya vona hinkwavo ndi ya khulumisana na vona ndi ya vulavurisana na vona. Ndza tsundzuka ku vanghani van'we eBukorhokeri va ku hi ndlopfu nje u ta swi kota na. Loko hi ta zama hi swi kotile ke ku vulavurisana na timasipala hinkwato ta laha Mpumalanga hi fika hi twanana na vona. Premier ni khomeleni kwalani ni sungula no ndayele mavhengeleni hi ta kota ku vuya hi sungula kwalani ka ku loko mi vulavurisane na timasipala mi twanane yini ku ya amahlweni kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Emakwemberimberi timene tintsayani ipila wara ya khumemberi na kona ku Afrika wa vulavula hi tirhi ku tisela wona kusuka la a Masingita Mall la hi nga kona studio 1 hi bula na premier wa Mpumalanga tlhelo mutshama xitulu wa vandla ra African National Congress kwele a Mpumalanga lava va ngeri va le ku languteni ka dzana ra masiku va ri a hofisini va kombisa ku timhaka ta ku ku na minongonoko yo tala leyi nga le ku endliweni ku katsa na xikolo lexiya xi nga ta va xi kha xi languta thwi vanhu lava va nga ku va kha va hanya va ri na vutsoniwa leswaku va nga ha koti va nga kumeki va kha va famba va ya ka swifundza swin'wana ku ya lava mpfuneto hi tlhelo ra timhaka ta dyondzo kambe swi kota ku endliwa hi ndlela yeleyo ku nga ri khale xikolo xolexo xi ta va xi sukini xi kha xi akiwa hi ndlela yoleyo kambe premier loko hi nga siya mavhengeleni na mikha vulavula hi timhaka ta ku mi vulavurisani na va masipala va lava 17 hinkwavo a Mpumalanga a ni koho na meya khale ngopfu ku na muako wun'wana nga wu vona loko ni kha ni ya Bush loko hi patonyana ra ku jikela a Jean Court a ni swi tivi ku i muako wa yini luwa kumbe mi ta vhe mi ni pfuna kambe n'wina loko mi vulavule na vona ve ri yini va masipala lava 17. Loko hi vulavurisana na vona hi kumeke ku hinkwavo ka vona va na problem ya mati ku a vanhu va tindhawu ta vona a va kumi mati hi ku hetiseka so hi fike hi plana laya ku ka mali va nga na yona a hi ta kombela ku mali ya ku tala a va yisi ka mati hi kombela ku va endle ti-master plan hinkwavo ka vona lava hi byelaka ku ka tindhawu tin'wana vana va kume mati hi mhaka ngopfu ya government hi mhaka government va fakele tiphayiphi loko hi heta ku va fakela tiphayiphi ti huma mati hala ndzhaku hala phayiphi suka ka kona va ti boxela vona va ti fakela mati makaya van'wana va boxa phayiphi va cheleta kwalomuya makaya se hikuva va vuyeli back va ya va pfala tiphayiphi tete fika hi kuma ku ka tindhawu tin'wana madamu ma tshwile ya Getsebande madamu ma tshwile ma na mati hi pfumelelana na vona ku va ta kombela ku premier a tsali papila a tsalela ministara wa mati mi tsalerile already ku a hi pfuleli madamu man'wana lama nga laha kusuhi na le Gert ma nga va ma ri le ka ti-province tin'wana mara a hi pfuleleli mati ku ma kota ku ya ma nghena ka madamu lama ya hela ma nga tshwa se hi pfumelelana na vona ku a vanhu swo tiva hi mena n'we swa ku hi pati leriya ra masipala leriya ra government rin'wana ra national hi pfumelelana na vona ku laveka ku bunya ritshuri la Mpumalanga a switarati swi khuriwa va phecha swikontiri hi tlhela hi endla swikontiri kun'wana se hi establish team ke hi endle team vumbe team yi ri government ya Mpumalanga leyi nga ta va yi maintain mapatu ya 8 ka region yin'wana na yin'wana ka district yin'wana na yin'wana every day loko vanhu lava va pfuka ku bunya ritshuri va phecha swikontiri va tlhela va levela a switarati se hi pfumelana na vo va masipala ku na mapatu man'wana lawa hi vonaka ingaku swi nga laveka ku a mali leyi badalaka le ka ma-toll gate vanhu va nga ehleketi ku loko hi teka mapatu lama yisa ka ma-Sanral va fakela vo ma-toll gate hi ri ka patu ri fambaka ka rona ra Sanral hi badalaka mali ya ma-toll gate a mali liya a yi vuyi na hi pheyita hi tirhela teke patu ra kusuka a Vukorhokeri ya Manyeleti hi ri nyika Sanral leswi tiva kahle ku phete nga ku swo khanselara ya laya Bush ka patu ra ku ya Vukorhokeri njalo loko khuluma nami u ri Ndlovu
a patlera ku ya amanyeleti u ri endla rini hi ku swi ndzi endla ku loko ndzi tirha la na loko ndzi ri na nongonoko wun'wana na un'wana je loko ni khuluma na vanhu loko fona vanhu va le bush va ri khulumele na ndlovu hi patera ku ya manyeleti patleri se ri nike Sanral patera ku ya airport ri nike Sanral mapatu nje matele nyana lawa hi nga manika Sanral ta magazeta mapatla hi ta kombela ku mi nga kaneli mi ma tshika mapatla ma ka Sanral ngopfungopfu lera kusuka a Korinokuri ya manyeleti hi ku ku na lava filaka ku hayi man a ndlovu va ti endlele roho ku ndlovu n'wana wala a ni ta kombela ku na yo Sanral hi pfumeleleni yi tirha so hi ya ka na malokixi vanhu va hi sola va ri tsandzeka ku ya ka malokixi lawa hi nga na woho hale vo Malale va ri lawa ma nga endla hi Libuwa hi lawa ma nga endla hi Ntsanwisi na hi endla malokixi sweswi ya Nyuwani a Bush ta va hi endla 2 ya malokixi ya Nyuwani ta ma ri kahle mi ta ma vona mana everything na le ka tindhawu tin'wana ya swi kota ku endla malokixi lawa hi vulavusana na masipala sweswi swa ku a hi pfunaneni masipala hi yo leyi faneleke yi endla mati swi komba nga ka tindhawu tin'wana va ri mali va na kahle mara hi ta khomisana na ku endla sure ku tindhawu tete hi lavaka ku hi endla malokixi plana na vo xikan'we va na one plan eka ndhawu yaleyo hi endlela vanhu malokixi maphoyisa na vo hi khulumisananile na vo ku hey a hi tirheni la Mpumalanga a vanhu va nge ti hikwalomo va ta fika la va hi reyipela vana va hina a va nge humi kwalomo va ta fika la va ba ti-haste la Mpumalanga va nge humi kwalomo va ta traina hi nga swi tivi ku va traina yini mara ya khensa ku amaphoyisa ya Mpumalanga se va khoma hi kombela ku loko vanhu swigevenga ngopfungopfu a va hambane na ku ringesa ku lwa na maphoyisa ya la Mpumalanga futhi not maphoyisa ya Mpumalanga ya South Africa va trainiwile vanhu lava va trainiwile mi ta gcina hi luza vutomi bya van'wani va swigevenga loko va karhi va ringesa ku va la ku lwa na maphoyisa va kola va nga ringesa ku lwa na maphoyisa ku Gafontein ya maphoyisa ku inevo mi swi tiva kahle ku va ko van'wana va nga tshika lava Hoedspruit lava ehleketa ku va nga swi kota ku lwa na maphoyisa maphoyisa ku inevo se vana hi kombela ku hi tirhisane na maphoyisa la hi vona ka vugevenga a hi ripoteleni maphoyisa mina Mpumalanga ni na timayini lava timayini leti ya mahlweni ti tirha na timayini futhi ta malahla ku na vanghani va me va nga khulumeki in public loko va ri ka TV va khuluma swin'wana na ku va khuluma na n'we mara loko me va ni fonela va ku ndlovu loko pala timayini ta malahla Mpumalanga ikhonomi ya wena va yi wile se na me ndi busy la ya khulumisana la na macomrade ya me lani ka government endleni khulumisana na vona va ma business ku a hi twananeni ku problem leyi nga koho a hi lahla mhaka ya ku thyakisa pollution ya moya se hina already na research leyi hi conductaka kwala Mpumalanga Aliandra leyi research ya koho yi kotaka ku separate CO2 yi khipa laha ka lahla ku sala lahla se ta mahlweni ni yo durha mara hi ta kombela ku a yi supportiwa swa ku malahla na wo ma continue loko ndi karhi vhele ndi yi supporta program ya ku hi faneke hi endla sure ku hi ya ka just energy transition kwala ka just energy transition premium kombe mi ni khomela yona hi ku i mhaka yin'wana ya nkoka hi nge yi jahi yaleyo mi ta fanele mi yi hlamusela kahle ku va kota ku yi twa ku a mo alana na timhaka leti ti nga hi pfunaka ku hi lwisana na ku cinca loko ka maxele kambe mo va ri langutaka ku va na tlhelo rin'wana ra ku hi ta kota ku vuyeriwa hinkwerhu hi nga vi ku hi lwisana na timhaka ta ku cinca ka maxele ivi vanhu va fa hi ndlala kambe ni khomele ntani sungula ni kuma nhlokomhaka ta mahungu ni ta vuya ka n'wina hi kota ku va hi ta hetisa ku ya mahlweni premier i 29 timinete ku nga si ba awara ya n'we hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini kayisa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
Ntiyiso vayingiseri wa Munghana Lonene FM loko holobye Nkhumbudzo Nchaveni va kha va vulavula hikokwalaho ka ku va van'wana va vaholobye va ri kwala a Limpopo va helekete president Cyril Ramaphosa. Kambe ke sweswiwani hi le ku buleni na premier tlhelo mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress eMpumalanga lava hi bulaka na vona kha hi twa ku ka masiku lama ya dzana lama va ri va fambe njhani hi ndlela leyi ve ri Mpumalanga ku lompoti hi ritshuri hi ndlela yeleyo mi ta ni byela n'wina ti-ward committee ta mina hala ka ward ya mina ya le Bushbuckridge tanihi mukhanselara ku makama ri vona ritshuri kwaleyo ke loko ni humela moyeni mi nga chavi ni byeleni ku ma ri vona ritshuri leri venge hi ringele ku vona keni ka tindhawu ta Mpumalanga. Premier loko hi nga se a mahungweni ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava a mi kha mi kombisa hi timhaka leta ta just energy transition hi ku i mhaka leyi ku nge le ku vulavuriweni ngopfu hi yona kambe ke ka vula sweswi mi nga vula ku loko hi ri a Mpumalanga hi vona migodi yo hambanahambana leyi yi nga na malahla lama man'wani va ma langutaka hi tihlo rin'wana ra ku heyi mali ku hi onheleni ka tlhelo ra timhaka ta mbangu ngopfungopfu ka moya lowu hi hefemulaka se mi ku mi ku na research leyi nge le ku endliweni ku kota ku susa CO2 ku ya ka ku ta sala lahla leri nga ta tirhisiwa ivi moya wu nga yi mahlweni wu thyakisiwa leswi hetelaka swi cinca timhaka ta maxelo. Mi nga hi hlamusela kwalaho ku ya mahlweni premier? Ya nda khensa Khalanga. Hina laha Mpumalanga na nkarhi lowu hi nga pfala ti-coal fired power station ya yi one laha hi nga te no a hi fambeni hi ya yi vona ku loko yi pfariwa xana hi ta swi kota ku mintirho leyi nga kona ya yi continue yi va yi ri kona. A report laha hi kumile ku ri ku loko hi heta ku ve ni hi susa hi cinca nje that coal fired power station hi endla yi va se ya solar. Then hi te loko va endla ti-training laya va endla ti-workshop va hi tshembisa ku a swi ta famba kahle. On implementation hi ya kuma ku ka 1,500 ta vanhu lava tirha laya a mintirho leyi nga sala ku ve 500. Se hi ku swi vula ku this just energy transition was not just hi ku endle ku hi luza mintirho. Se hi vuyela back ku i yini lexi nga xi endlaka ku lomu ya kun'wana laha hi ehleketaka ku hi nga swi kota ku hi swi huma la ka lahla ndlela ya ka masola wind then i yini lexi nga ta xi endla ku hi nga luzi mintirho. Ya fika hi kuma ku ku na research already leyi conductiwaka kwala Mpumalanga Alliance leyi va ngo problem leyi nga na yo in most cases i ku hi ehleketa ku loko na problem solution yin'we na ku kwala ka ku moya wa hina wu thyakile lowu hi hefemulaka ya pfumela hinkwenu ka hina ku malahla va endla ku moya wa hina wu thyaka ozone layer na yoho endla ku yi attackiwa. Se va ku lava a solution a ku nge vi ku tshika malahla hi nga va na yoho solution a ku malahla ma continue ma tirha mara hi dila na problem leya pollution. So leswi va endlaka swona liyandla va hete phase 1 a phase 1 leyi va nga yi endla laha yi komba ku a ntirho wa vona wu nga swi kota ku hi vuyeserisa laha a Mpumalanga hi ku loko ho ze hi kota sweswo swi vula ku a hi na problem na lahla hi na problem na moya lowu wa ku hisa na moya lowu wu hefemulaka. So loko ku ri ku hi nga kota ku solve problem yaleyo swi vula ku vanhu va Mpumalanga va ta continue tikhampani ti mayina malahla ni ma ha ri koho malahla futhi ya pfumela ku one day vele malahla ma ta ti helela na wona swa laveka vele hi nga ehleketi ku hi ta tshama na malahla hikuva malahla ma ta hela one day. So vele hi ta va hi ri koho ka program leya ku vele se hi move from ka malahla mara hi nga move hi xipidi lexi xi nga ta endla ku loko hi langusa ndzhaku hi kuma ku vana va ha ri na mintirho. Hi vulavule na IDC IDC na loko ri la Mpumalanga hi na mega yi tirha ku fana na IDC hi lomba vanhu mali lava va lavaka ku ti sungulela ma business
hina la Mpumalanga loko ze lomba vanhu mali va hi vuyiseliyo va ri government ya vona va ta lomba va nga yi vuyisi mali kasi loko va yi vuyisa hi ta kota ku ve ni lomba na van'wana swi tiva ku van'wana ku ve ni va kuma mali tibank swa va tikela mara yi endla ku va na ti-system leti nga ta endla ku vanhu va kota ku kuma mali va sungula mabusiness ya vona va yi vuyisa mali hi ta kota ku nyika van'wana se hina la a mali yi vuyi IDC na yo lomba vanhu mali ene mali va swi kota ku yi vuyisa back ka yona se hi vulavurisana nayo ku hi plana ku va nga hi assista njhani ku na hi swi kota ku loko lombe vanhu mali va yi vuyisa hi budget mali ya ku ringana 100 million laha ya ku nyika vantshwa lava va lavaka ku tisungulela amabusiness leyi a hi va lombi yo va nyika va sungula mabusiness ya kombela ku mali hi mi nyikaka yona yi nga yi ya xava xitoko loko mi heta ku xava xitoko mi dya profit mi tlhela mi dya na xitoko jana ni profit te futhi profit a yi dyiwi hinkwako ku lava mi reinvest hi leswi kombelaka swona mara na hi sweswi va kumele ti-mentors leti ti nga ta ya vona ku mali leyi va yi tirhisa kahle ti tlhela ti va pfuna ku va kula vo Gazankulu Venda Libuwa Kangwana a va ri na tifeme leti a ti tirha leti ti nga ha tirheki sweswi a tifeme tete te la ku vuyela ka toke hi ti pfuxa loko a ku na tifeme ni tsundzuka kahle a Mkhuhla a ku ri na tifeme ya ku endla mabokisi ya vavu makhofi vanhu va hafa na sweswi mara feme leyi pfali sweswi tikhofini va ti xava kwihi va ti xava lesi xirho le va vuya va ti xava hi Durban le hi nga swi kota ku va na femele hi tlhela hi pfula kwala Bush hi tirha a ku na tibekari laya va endla swilo swa ku tala and OR Tambo i byelile ku a hi hinkwaswo leswi a swi endla hi apartheid swi nga wrong swi koho swa wrong swi koho swa right a hi fundeni ku hi continue hi swi endla se hi ta continue ke hi prioritize ku ve ni ya pfusha malokixi ya lawa hina international fresh produce market ya government leyi lavaka ku vanhu lava rimaka la Mpumalanga futhi leswi tiva kahle ku a Limpopo va nga se yendla vanghani va mani va twa va vulavula hi ku va lava ku va na relationship na ti-fresh produce market ta le Joni ni va byerile ku me na vo ya fana hi va makhelwana a hi khulumisanani na vo va la Limpopo va ta tirhisa this international fresh produce market leyi nga na yona la already vulavusana na matiko lawa hi nga ta kota ku ya trader na vanghani va hela Mozambique futhi ya cancer va ve na ma-election president wa vo president loyi hi vulavurisana naka na hi ya pfumelaka ku vhele tiko ra yena la Mpumalanga swi ta laveka ku hi xaviselana ke especially hina la agriculture na vo le ka vo va prioritize agriculture hina 220,000 ya vanhu la Mpumalanga la va nga nyikiwa misava la ku va pfuna ku misava leya vo yi kota ku tirha kahle hi vulavula na ti-commercial farmers va titi ya va pfuna ku va rima loko va heta ku rima hina la ka market ya hela hi base na Mbombela hi ta tirhisa yoke ku leswi va swi byalaka hi va xavisela swona futhi hi ta va badala van'wana hi ta fika hi va badala hi xavisa se hi va badarile ka wadi yin'wana na yin'wana hi lava ku faka 4 ya ti-container a ti-container leti ti ta va na shape katsongo ya international fresh produce market yi ta va yi nga fani na yona mara yi ta va yi swi kota ku at that level loko ku na vanhu lava rimaka va teka swirimiwa swa vona va swi yisa laya ka container and then container liya hi ta va hi swi kota ku hi rhumela timovha leti nga ta teka swibyariwa swa vona va swi tisa la ka fresh produce market ai komeni kwalani a ni ku hi ta heta kwala na switoko yar swi
so swi vona ku loko se ku ya la ntlhanu wa malembe hi ta va hi ri kule mos kambe ni khomiseni sweswo ni sungula ni hundza hi la hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka ku ta va hi hundze hi le mavhengeleni premier tlhelo mutshamaxitulu wa ANC premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga lava hi nge le ku buleni na vona nkulukumba Mandla Ndlovu hi bula na vona laha kha hi langutaka dzana ra masiku ku veni va sungule vufambisi tanihi premier mi va twile va kha va kombisa ni tsakisa hi mhaka leyi ya timhaka ta vurimi na timhaka ta tifeme to ti tholaka vanhu ka vula vanhu va hundza misaveni kambe na namuntlha na sweswi ivi bindu leri a ri fambisana na timhaka ta mabokisi ya lamo ri pfala hi leri nge yini se swivutiso leswi kumbexani loko swi kha swi hlamuriwa swi kutani swi ta va swi kha swi pfuna ka timhaka ta ku tumbuluxiwa ka mintirho kambe ke ni pfumeleni sungula ni hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni ta hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM loko pfumala rito hi kona hi ta kota ku vulavulela i nongonoko Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka halino a Giyani eka Munghana Lonene FM komba ndlela i tihofisi ta hina leti loko mi ri na switiviso kumbe swihi leswi mi lavaka ku swi hundzisa mi nga ta la mi fika mi hi nyiketa swo ivi hi kota ku vona ku swi tivisiwa hi ndlela yoleyo nderi hi bula na premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga tlhelo mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress kwele Mpumalanga lava hi nge le ku buleni na vona va kha va languta tlhelo ra voho ra dzana wa masiku va ri exitulweni lexiya hi ndlela yaleyo ni twa va kha va vulavula mhaka yin'wana ya nkoka leyi ni lava ku tlhentlhelela ka yona na wehe mingiseri wa mehe hikwalaho nga koku loko mfumo wu ku hi mi nyika mali fambani mi ya endla timhaka ta ku va mi hluvuka mi tlhela mi hluvukisana miganga ya n'wehe endla ntano hi ko tiko ra hina ri ta kota ku kula kambe loko mo nyikiwa mali ivi mi dya mali leyi mi nga nyikiwa ku sungula bindzu mi tlhela mi dya na bindzu hi roxe swi hetelela swi nga ha vi leswi swi hi vuyerisaka swo hi tlhelerisela ndzhaku se siku rin'wana na rin'wana hi ta nghena kwala hi tlhe hi ku hi leswaku mfumo lowuwani a wu fani na mfumo lowuwani a wu fani na kuve a hi kha hi nyikiwa leswi a swi ta endla ku hambana kasi yin'wana yaliya ya ku loko ku ri ku mi twananini na xiyenge xexo ku mi fanele mi tlhela mi tlherisa mali swi nga zi swi fika la se mi londiwaku hi mfumo wu mi londa ivi mi jika mi ku mfumo lowuwani he wisa kuve mi lo twanana ku hi nyikeni mali hi ya tumbuluxa mabindzu hi ta vuyisa mali loko hi vuyisa mali liya yi hetelela yi pfuna lowun'wana hi nga ta sungula se loko tshama na yona swi vula ku iri a swi gcini hi wehe swi nga ha yi mahlweni se hi ta hluvuka njhani tanihi tiko hi ndlela yaleyo i mhaka yin'wana kumbexani leyi nga ta hetelela yi langutiwa ku ya mahlweni premier ku vulavula n'wina mi no yingisela kambe a hi yendeni mahlweni hi vulavula a mi kha mi kombisa na hi timhaka tete ta fresh produce a mi yi kombisini hi ndlela leyi mi nga ta seketela koho na hi tikhonchela teti ti nga ta va ti ri koho hi tiwadi ku ndlela leswaku lava rimaku ka vula va nga rimi swi helela moyeni kambe va kota ku kuma tindhawu leti va nga kota ku swi hangalasa eka swona yin'wana mhaka leyi mi nga ya mahlweni premier ka yaleyo kumbe tin'wana timhaka leti mi nga hi khomela tona nhlekani lowu na ri n'we mo yingisela mara mehe loko ndi yingisela n'we mi vulavula loko ndi vulavurile ndi vona nga ku mi swi veka ku tlula na leswi ndi swi vekisaka swona mi swi longoloxa kahle so nda khensa ku na n'we mi kota ku hi pfuneta ku hi vulavula na vanhu ku mali leyi va yi kumaka a yi nga ri mali ya hina hi ri nation hi ri government i mali ya vona se loko a tlhela munhu a lomba mali a byela wena ku bya kume mali a ni nge va nyiki ku vhele u nga va nyika hi mali ya vona not knowing ku na wehe mali ya wo fanele ku mi tsundzuxa ku hi mpfuno phela wehe sweswi u yo va na laki ra ku va nyike wehe na mehe a mali leyi nga yi lava ku one day ni nga swi kota ku ndi yi kuma ndi yi tirhisa Mpumalanga a vanhu lava vhakachaka la Mpumalanga a hi ku tala ka vona lava nghenaka la ka Skukuza ndzi rhandza leswi premier wa le Limpopo nga swi vulavulaka phela Skukuza yi tele hale ka mehe ni yo tata magede ko hala Mpumalanga nda mbona ku hayi premier la ku faka magede na ko hala ni ri va ngheni ko hala ka n'we mhaka ku mi tate magede ni nga ku mi yi promote ngopfu na yena mbona ku hayi se wa yi promota Skukuza se ku veni ku ndi endla ku vanhu va nga ni balekeni va tele ke va lava takala loko va ta hi mhaka ku va ka Skukuza lava ku loko va fika va nga hayi ka Skukuza va ya vona swiharhi ntsena nga ku ni ta va ni khulumile na siku leri a mi ndi vitile laha mara ni khuluma hi swona ku party ya ti-plans ta hi ka this
a new administration ku laveka vele ti-plans leti hi ti endla hi lava loko va nghena ka Skukuza va vona the big 5 ku laka va swi kota ku huma laha ka Skukuza loko va tshinela hala va hezebiwa hala va vona ti-waves ingaku va le Durban loko ri kwala ka ti-waves a wu nge swi voni ku u le Mpumalanga u ta ehleketa ku u le Durban kumbe u le Western Cape loko suka laha ka ti-waves hi weli luya ku laka u ya ma-Ripskop ama-Ripskop yi le bush le loko u yi cheka la henhla ka yona ma-Ripskop yi na bloom a bloom leri nga laha ma-Ripskop ri le Table Mountain se na me laha ku laka ni nghena ni faka ti-lift se vanhu va ta swi kota ku vona Table Mountain a Mpumalanga va vona lwandle a Mpumalanga then va tlhela va nghena ka Skukuza va vona swiharhi leswi sweswi ni nga number 2 ka vanhu lava hi vakelaka va taka hi le handle number 2 ka Gauteng lavakulu va number 1 next time ka Gauteng hikuva ti-waves va ta ti vonela ka mina Table Mountain senda ke se hi tshemba ku vanhu va laha Mpumalanga ikhonomi ya hehe yi ta swi kota ku pfuka laha Mpumalanga hi teri swa laveka ku hi assista a vanhu lava ti xaviselaka leti market le already sungunini vulavurisana na department at small businesses already va swi kotile ku va hi nyika switirhisiwa leswi va nga swi tirhisaka lava xavisaka ti-hawkers ta hele already va sungulile ku va nyika hi rhandza ku khensa va vonile va supply na vanhu va masaluni laha hi swilo swa ku tirha hi swona vanhu va ma-car wash va hi vona ke na department ya tourism la ku yi launche program ya youth leyi concentrate ka tourism so youth ya hela nabo va va na interest ka tourism kwala ka province hi la protector abantu lava hi vakelaka va fika va hanya va tlhela va kota ku huma va hanya ku na tindhawu leti vonaka ku ta hi bayizisa nyana especially navusiku tindhawu tete ti fake tikhamera swa ku loko ku na leswi vanhu va nga tshikaka va swi endlile ka tindhawu tete hi kota ku vuyela hi va vona ku hi va mani hi tlhele futhi hi appointa na maphoyisa lava va nga ta langutisana na tindlela ta ku ya le lava deploya na koho ka tindlela leti ta ku ya le ka tindhawu leta hi leti vanhu va rhandzaka ku ti vhakachela hi teri Mpumalanga hi ye vulavurisana na Sasol leswi va swi endlaka Sasol va endla swilo swa ku tala ngopfu na vo va tlhele va ku swi ta laveka ku hi vulavurisana na vo hi tshama hansi hi vona ku na nkarhi wa ti-Sasol va la ku yi pfala hi mhaka yo problem leyi vulavula hi yo ya carbon va ti rhandza ku khensa ku va hi demonstratela ku a moya lowu humaka laya a Sasol va wu cleana njhani rhandza ku khensa ku loko ndzi ve na president leyi na president va ku a message lowu a hi nga ri na wona manje se swi kahle ku ya mitwa ku mavulavula na n'we ku moya mu cleana njhani swi ta laveka ku one day na yo this message lowa ku cleana moya swa laveka hi wu package hi ri government ku loko karhi hi vulavula hi just energy transition a hi tlheleni hi package na this part ya ntirho lowu mu wu endlaka la so nda khensa ku vulavurisana na vayingiseri va n'wina unless loko ku mi nga va na ti-question leti mi lavaka ku ni guide ka tona mara mphange mi swi tiva ku laha Mpumalanga hi le ku tirheni rhandza ku khensa hi ta sungula ku ya ka 4 new clinic leti nga fika loko nghena loko ndi ya ka 100 days loko hi va 4 mara ni ku ya ka 100 days ndi ya fika ndi vulavula hi SOP leyi prima a nga yi nyika na ntsena se mpfumelelana ku ndlovu na wo prima loko u vulavula laya leswi nga ta swi vulavula va faneke va swi endla rhandza ku khensa ke fike laya loko hina hi ta ka titliliniki leti ti yakaka hi faka 4 more ka letiya so hi ngetele 4 ya titliliniki leti va faneke va ti yaka laha Mpumalanga na swikolo hi fike ka mi engetela 4
ya leswi tsakisaka la hi loko hi ta fika hi nghena hi ku hina hi la ku endla xo ku hi kacha vanhu ku ya hi vuswikoti ku na lava hi khulumelaka mavunwa va ku hina hi qualification ya munhu i membership ya ANC vo hi hembela hi qualification ya munhu i membership ya ANC qualification ya munhu ku ya exikolweni a funda rhandza ku khensa vana va compare na position ta ma CFO na or a long period hi nga appoint hi advertise va ta ka ma interview hi nga kumi munhu hi advertise ku ta vanhu ka ma interview hi nga kumi vanhu loko ku appointa loyi va ku hi lweyi na ti-problems Gauteng loko ku appoint va ku hi lweyi na ti-problems Limpopo hi rhandza ku khensa sweswi se hi appointile ka department CFO va sungula ku tirha namuntlha ti-HOD nkarhi wa ku leha hi nga appoint HOD vanhu va tirha ku acta laha Mpumalanga un'wana acta ka sport a tlhela acta le ka department ya community safety sweswi hi vulavulaka hi kachile 2 ya ma-HOD namuntlha lexi hi tsakisaka i ku loko hi endle commitment ri nhlangano wa ANC ku va mhakhi na vo hi ta va promote swi nga languseki Mpumalanga ku ka 10 11 ya ti-position loko faka na DG a va mhaka vo va vanhanga so hi engetela ke hi engetele 2 ka tiposo leti hi nga appointa sweswi ka department leyi ni khuluma hi yona ya economic development appointe mhaka wa xisati sungula namuntlha na ma-qualifications hi va hi byela ku na loko appointiwa nga belivhanga hi ku a hi comrade leriya ra ku mi ta ri vona stadium avhivhisi a nga va ri member ya ANC futhi na ku cheka hi chekanga mara swikulu ku loko munhu a ri member ya ANC a hi mu appoint kumbe un'wana a nga ya ka community safety a nga ha va ri member ya hina mara i meet ti-requirement se hi appointed 2 ku sale 2 leti hi nga ta ti-appointa nje very soon a hi lavi ku va ku vanhu va acta la hi le mafilimini la Mpumalanga ku hi nga ta va na vanhu va ku tala va actaka la ka hi va na vanhu vatsongo lava actaka la a Mpumalanga Premier ni komenenta ni hundzisa leswi hi ta kuma rito rin'wana ro hetisela hi nga siya mahungwini a hi sungula ni hundza la hi sweswo mingisero nghena lona FM makoma ndlela ti mineta mune ntsena hi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava ka munghana lona FM makoma ndlela loko a wu hleketa ku premier wa Mpumalanga a va vulavuli hi leswi mi swi twile ku va vulavulele rera ku ndzeni ni a ni hleketa hi ta va hetile 1:30 a hi hetanga a ni hleketa hi ta va heti 22 a hi hetanga se hi hete sweswi awara yan'we hi ndlela leyi premier sala leti minete ta mune mi hetisela mi ku yini ka vaaki ngopfungopfu loko kha hi languta sweswi mi kha mi swi vula hinkwaswo ni tsakise hi timhaka ta ku la ka magondo lama hina vayeni hi va ku hi ri koho mi ta tiyisisa ku vona ku maphorisa wa koho ku ndlela swa ku hi hlayiseka ku nga ndleki leswi a swi nga tshama swi ndleka hala a gedeni liya ya Numbi leswi swi hetelaka swi chavisa vapfhumba hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku leswi mi nge a fambi mi nga swi vulangi ka nhlekani lowu hi timinete timbirhi leti ni nga sala na tona hi swihi ndi kombela ku khensa support leyi vanhu va Mpumalanga va nga nyika yoho ku ndi va premier wa laha Mpumalanga ni khensa na ANC ku yi nyike position ya ANC ku na leswi nga yi rhuma swoho ku swa laveka ku hi tirha na vanhu hi tirhisa xiswoho xa ku sungula hi ku like hi tshama hi reporta ku hi endla yini ka government loko na ti-problems hi kota ku byela vaakatiko ku hi na ti-problems laha swa ku vanhu va nga tshami makaya va langusele ku va ta kuma project yi yaleyo hina hi ri government mali a ya ha ri na yona se hi va tshembisa ku hi ta tirha na voho hi va tshembisa ku ha va twa minkarhi yin'wana va hi byela ku va hi vona ntsena hi nkarhi wa ma-election a va nge hi voni hi nkarhi wa ma-election hi ta tshama hi ri na voho va ta tshama va hi vona hi tirha na voho ha kombela ku a va yi sapoti government leyi ya ANC hi endle commitment ri nhlangano wa ANC ku masipala hinkwato ka to leti nga na tona ya kombela ku va prioritize mali kombela ku ka nkarhi wa sweswi
la ku nga na ti-disaster mi vonaka ku report-a hina yona hi ta kombela ku mi hi fikisela yoho already report hi consolidatile te hi ta hlangana hi vulavurisana hi twanana ku hina hi ri government hi swi tiva kahle ku disaster yi le ka national government but hina hi ri government ya province ya Mpumalanga na i yini lexi nga xi endlaka ku hi intervene na sweswi mara hi kombela ku n'we mi nga tshama le ka tindhawu leti futhi letin'wana ndi ti twisisi mani a ni lavi makombeti va ze va kumbe ndi vulavula hi ntsan'wisi njhani mara ku na tindhawu leti vo thola mahanji leti va nga allocate-anga vanhu ni va ku tindhawu leti vanhu va nge tshami sweswi tindhuna ti tamela switandi ti nyiketela vanhu tindhawu letiya vanhu a va fanelanga va tshama ka tona loko ku ri na mpfula ku ri na xidzedze tindhawu teto vanhu valava hi vona va nga ta sungula va khuluka loko va heta ku khuluka va nge va blame tindhuna ku ve ni va tsemele switandi va ta government a mi ri kwini n'we mi ri masipala loko mi pfumela vanhu va yaka ka tindhawu leti ta ka ti nga tshamisekanga a hi ta kombela ku vana va suka ka tindhawu tete va tshama ka tindhawu leti nga tshamiseka inkomu Premier ni khensa ngopfu nkarhi wa n'wina ku hela ka vhiki lokunene ku dya ku engeta va va khalanga na me ni khensa nkarhi wa n'wina awara hinkwayo nda khensa iko i sweswo mingisero munghana lona FM va hi bula na vona Premier wa xifunengeto xa Mpumalanga nkulukumba Mandla Ndlovu ku fika hungu la ri inhlekani hale akhona ku timbava ti ward 19 hala Khielani hayi ni mi byerini ku ni rhumeleni ta kota ku ba bula na vona Premier na xipano xa vona hi ndlela leyi awara ya n'we henhla ka nhloko hi lawa mahungu ya misava ya awara ya n'we na tatana Hlulani Fanuel Magayisa Kaisa Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu Iswo mingisero munghana lona FM na ku Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi a hi longoloxe timhaka to tala ngopfu na muhumelerisi ku vona hi ta ndla leswi loko swi ku tani swi ta ndla leswi kambe sweswi ni tshemba ku ha famba hi ya leya nketani hi lava ku bula na Professor Themba Sono hi lava ku bula na vona laha hi langutaka timhaka ta nhlawulo lowu wele a Botswana a hi tiko rikulu hi tlhelo ra nhlayo ya vanhu Botswana i tiko leri ngo va na vanhu va ku lomuya ka 2.6 miliyoni leswi vulaka ku i vanhu vantsongo swinene kambe ke va teka xiboho xa ku mfumo leyo bandla leri a ri fuma malembe lama hinkwawo enkarhi wa ku ri kuma nkarhi wo wisa ri karhele a hi amukeleni Professor hi twa ku vo va angula va ku yini eka mhaka yoleyo hi ndlela leyo kusuka kwalano hi ku hi nga ta kota ku va hi hundza hi ya languta ka timhaka leti hi nga mi tshembisa tolo hi mi tshembisile hi ku ku na mati hi ta va vutisa va mupane timhaka ta mati ya le Nkowankowa se ni tshemba ku hi na yona nhlamulo ya ku va ri yini kumbe a va lava ku vulavula na hina kumbe yini swin'wana hi na yona nhlamulo hi hafu ku bele awara ya 13 nhlekani lowu a hi yeneni ka Prof hi bula na vona Prof nhlekani swi tikomba Prof va nga si fika laha hi vo hi lava ku va hi bulana na vona hi ndlela yeleyo leswaku hi ta kota ku twa ku va ri yini timhaka ti tele leti hi ta bula hi tona mina na wena kambe na teta hi bula hi tona ti na nkoka hi ndlela leyo ku hela ka vhiki ka mphetsa ngopfu lowu languta eka lava tirhanaka na timhaka ta vuhlayiseki hala a Gauteng ku languteriwe ntlangu wa Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns ku languteriwe Soweto Marathon hela hi nga ta va hi ri kona hina ku hela loko ka vhiki se mi nga kayeli loko hi kha hi tsutsuma hi ndlela yaleyo tatana orders Ngobeni na vo hi ta va hi kha hi bula na vona hi hafu ku bula awara ya 13 nhlekani lowu va ta va kha va hi pfuna ku twisisa timhaka ta xiphiqo lexi xi nga tisiwa hi muyingiseri evun'wana muyingiseri na yena wa hala bridgeway ya khari n'wina na n'wina swi tweni ni vo leswi hi nga ka swona loko a ha rindzele Prof ne ku na n'wana nga ni rhumela hungu laha a ku hi kombela ku pfuniwa ve ri va kombela ku pfuniwa timhaka ta matirhelo ya vona a ti twisiseki i tlhela vula na ndhawu laha ku ntirho lava tirhaka koho kumbe laha mintlhontlho va hlanganaka na yona se hi ta bula hi twa ni ta mi byela ku hi le kwihi kambe sweswi a hi amukeleni Professor Themba Sono i mutivi hi tlhelo ra timhaka ta tipolitiki ta matiko ya misava lava ku bula na vona hi langutaka timhaka ta SADC
hi ka hi sungula le a Botswana ku kahle ku endleke yini Prof Nhleka Nhlekane, I'm sure Queen, I can say. na hina khensa Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina vanhu loko hi pfuka nampundzu namuntlha a hi pfuka hi kha hi twa president wa le Botswana loyi se swi komba ku ntirho wu kha wu hela va kha va amukela ku hluriwa ka voho ka nhlawulo lowu kumbexana hi nyikeni xifaniso xa ku hi nga va hi fike njhani ka xiyimo lexi xi nga le ku humeleleni a Botswana. Mavona Botswana president Masisi yena loyi a nga hluriwa lexi xi nga le ku humeleleni a Botswana. Mavona Botswana president Masisi yena loyi a nga hluriwa u vulavula ntiyiso loko a ku hayi hi onhele swilo hi njhani va onhele swilo xo sungula Botswana hi tiko leri ri nga ra vumbirhi number 2 ka matiko ya misava hinkwawo leri ri endlaku ti-diamond leri endlaku timine ta ti-diamond vo hindza ntsena hi Russia kambe a va kotangi ku vona ku ri hey hi nga fani na vo ma-Saudi Arabia kumbe ma-Arab leyi lava va tshembaku ku ri ikhonomi ya vona yi ta fambisa hi oil vona manjeni na vona va le Botswana a va vonile ku a va tshembele ku ri tiko ra ikhonomi ya tiko ra Botswana yi ta fambisa hi ti-diamonds manjeni ku tile njhani kusuka hi n'hweti ya April lembe reri a va zangi va nga swi kota ku xavisa na diamond na yin'we a Botswana hikuva ni manjeni timakete a na tshama ku ri vo Russia yi rhumerile ti-diamond to tala ngopfu a vo Europe ngopfungopfu vo Israel so loko manjeni ti-diamond leti nga xaviwi a ku nga ri na economic growth ma vona economic growth ya Botswana lembe leri a yi va 1% ntsena kambe lembe leriya ro hindza 2023 economic growth ya kona a yi ri 2.3 manjeni loko u va na economic growth ya 1% swi vula ku ri unemployment ku hava mintirho ku ta kula ngopfu so xo xa vumbirhi ke economic growth yi tsandzekile ku endla mintirho ya vanhu lavantshwa that's why manjeni unemployment ya Botswana yi ri 27% so swi ni vulavulaka na n'wina xa vunharhu Masisi va n'wi bile ngopfu hikuva a nga zanga huma rivandla ra ku rhuma number 2 kumbe number 3 ri humile number 4 nyimpi yakwe na Ian Khama yi endlile ku ri Ian Khama a byela vanhu ku a ni hosi a Botswana Ian Khama a byela vanhu va ku loyi Masisi loyi xigevenga mi nga n'wi voteli mi nga voteli rivandla rakwe so mi nga votela n'wana na n'wana kambe mi nga voteli yena Masisi that's why manje Masisi sweswi rivandla rakwe ri humile number 4 ku hindza na vo ANC leyi nga hluleka yi nga tsandzeka ku hlula kambe a yi humangi number 4 ya hume number 1 na leswi ko yi nga kumangi majority xa mahetelelo okay yana mahlweni Prof xa mahetelelo Masisi ya Botswana yi hoxile ngopfu hikuva yi tsandzekile ku tirhisa swilo swimbirhi leswi nga na handle ka diamond yi tsandzekile ku tirhisa swilo swimbirhi leyi nga na swona swa nkoka hi agriculture na tourism a va swi kotangi ku endla agriculture ya vona ku ri yi kota ku endla ntirho ya ngopfungopfu ya lavantshwa manjeni va nyangatsekile ngopfu ku fana na a Kenya loko va nyangatsekile ene ku fana na matiko man'wana ku fana na vo Mozambique na leswi vantshwa va le Mozambique va tsandzekile ku susa trading kambe a Botswana va swi kotile tsani byeleni Prof kasi
hikokwalaho ka yini nkulukumba kumbe hosi Ian Khama va tikomba va ha ri na ku tsakela ku lava ku nghenelela ka timhaka ta tipolitiki ku kondza va tikuma va seketele vandla leri ri lwisanaka na leri ri nga fuma nkarhi wo leha lowu na vo va nga nghena nkarhi wo va fuma hi vandla reriya ku endleke yini ku fike ku onhaka kwihi anje mavona Ian Khama a ni vito rakwe ri fana na ra papakwe hi Siretse Ian Khama manje Siretse Khama hi yena loyi a nga endla ku ri tiko ra Botswana ri kuma hluvuka ani u yile a England a teka n'wansati wa mulungu va ringeta ku n'wi susa i valwa lava tiko ra hina ku ri hi kota ku tifuma so u ti vona a ri hosi xo sungula xa vumbirhi ani manjeni a ri ka military a ri army general so vanhu va matlhari va the armed forces va vonaka ku ri vona va na matimba ngopfu so manjeni yena a nga fanangi na vanhu va le ECOWAS va le Nigeria or Burkina Faso kumbe Mali lava ngeteri hikuva hina hi masocha loko hi nga tsaki a hi tekeni mfumo hi matimba so yena a nga endlangetana kambe a lavele ku ri Masisi na mfumo wakwe va n'wi vonile ku ri ngaku hi yena wa le henhla a fane ku ri a fama a lavele ku ri va n'wi languta ngaku hi yena hosi ya le Lesotho letiyele ani ma vona hi hosi na leswaku va nga ri na ti-politics kambe va tshemba ku ri yena lonkulu so manje yena u ri hi mhaka yeni mi nga ni languti ku ri ni paramount chief ya le Botswana so Masisi u lave ku n'wi yisa ehansi manjeni u kwatile ngopfu that's why a tsutsumela ta tombela la Afrika-Dzonga loko Masisi a ku munhu loyi u endle ku terrorism against mfumo wakwe kambe ku nga ri ku terrorism Khama a lavele ku ri mfumo wa Masisi u n'wi vekele le henhla ku ri hi hosi na loko ku ri a ku nga ri president or prime minister kambe a fanele ku va vonile tano lexi nga n'wi nyangasa ngopfu se swi vula yini leswi ka vumundzuku bya xiphemu lexi xa Afrika SADC hi ku sweswiwani ku cincile ku na GNU Afrika-Dzonga a Mozambique swi tikomba ku hayi ku tirha matimba kambe a ku ta va ku cincini a Zimbabwe ku tikomba ku tirha matimba kambe a ku ta va ku cincini swi vula ku xiyenge lexi kumbe ndhawu leyi ya SADC yi nga va yi kha yi langutana na ntshamiseko ku ya mahlweni kumbe yi langutana na ku ka ntshamiseko loko se mi languta leswi swi nga le ku endlekeni hi mavandla lama nga le ku rhangeleni matiko a SADC a swi vona ku ri swilo swa cinca a va nga tshembi ku ri swilo swi va cinca hikuva ni loko rivandla ra Masisi leri a ri fuma a Botswana for nearly 60 years manjeriwa ene va languta va vona ku ri a Mozambique nakona swonga ku na swilo swo ka swi nga tivekani ku fana na le Zimbabwe ene va vonile ku ri na Afrika-Dzonga na ANC na yona yawa so va swi vona vanhu va SADC ku ri swilo swa cinca until ku ri va ta kota ku dyondza na until ku ri vo Namibia na vo Zambia na Lesotho na vona va ta kota ku dyondza ku vona ku ri loko hi dzumba hi endla swilo swa masiku lawa na malembe lawa a nga hundza ku fana na la Afrika-Dzonga ha dzumba hi vulavula hi liberation apartheid and so on hi nga koti ku endlela vanhu sweswo vanhu va ta tsutsuma so ANC yona yi fane ku ri yi khensa loko hey vanhu lava va hi dyondzisile ku ri no a hi dzumba hi jamuka hi
fana na Botswana wa gweta uma ku fika Jesus Christ avuya kambe so manje va swi vona ke ku ri va ta hluriwa so na vanhu va SADC na tshemba na Namibia va karhi va langutile sweswi ku ri na kasi SADC yona ya fika kwihi yi ta fana na ECOWAS mavona ECOWAS manjeni yi endlile ku ri yi ti hundzuxe nga ku hi yona European Union le a West Africa le so va hleketa ku ri hi vona va nga ta fuma kambe masocha a West Africa va ku a swi kona so ka SADC nga ku leswi nga endla hi Botswana namuntlha swi ta pfula mahlo a vanhu vo tala ku ri loko hi nga pfuni vanhu va hina hi ta suka exitulwini and hi nga suki hi matlhari va ta hi votela out hi leswi nga endleka namuntlha no loko unda le mavhengeleni prof hi ta hetisela hi timhaka ta mavandla ya lama ma lwelaka ntshunxeko lama ma tumbuluxaka timhaka ta mfumo ku swi tikomba ongeti ku fika kun'wani ma helela hi matimba ku nga va ku ri yini lexi endlaka ku xiyimo xi va tani kambe loko ni vuya laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ya ku tisela na ko Afrika wa vulavula eka nhlekani lowu sweswi ni nga ku byela ko hi ta va na kha hi bula na tatana Odas Ngobeni ntiyisi ta va kha hi bula na vona sweswinyana ya hafu ku bile awara ya n'we va hi pfuna ku twisisa ku xiphiqo i yini hi timhaka ta mphakelo wa mati ka tindhawu ta Nkowankowa na va Bridgeway ku ya hi laha muyingiseri a nga vilela kona se na n'wayelo ku ri ku mikoho kwala kusuhi ka tindhawu toleto tshama ni mi ri endleve kumbexana hi nga mi nyika nkarhi wa ku va mi hi byela xiyimo hi nga se vulavula na tatana Ngobeni hi twa ku makoho mati kwala Nkowankowa sweswi hi vulavulaku kumbe a ma kona loko ri ka ma kona mi nghenerini hi mhaka leyi nga ta va hi kha hi bula hi yona kambe sweswi ni pfumeleleni ni sungula ni hetisa bulo leri na Professor Themba Sono hi langutika timhaka ta mbuyelo wa nhlawulo etikweni leriya ra Botswana lowu nga hetelela wu tivisiwa wu komba ku vandla leri nga fuma kwalomu ka 60 wa malembe se swi ri helerile prof a hetiseleni mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi endlaka ku vanhu lava va fika ku va rhandziwa swinene ka ku mi tisile ntshunxeko ivi loko se swi famba swi tikomba ongeti ntirho lowa wa ku va va hetisela ntshunxeko wu hundzuke nyuku wa mbyana vanhu a va ha lavi no va vona ku na lavo hi xinghezi va nge power corrupts absolute power tends to corrupt absolutely manje hina vantima ku fana na hina lava Afrika-Dzonga hayi ivi nchumu hi swilo swa public policy swa public responsibility hayi na yona that's why hi nga koti ku tirhisa timali ta ti-taxpayers kahle hi hleketa ku ri timali ta hina ti ya swikhwameni na tshemba ku ri president lowuntshwa wa Botswana loyi va n'wi vitanaku Duma voko na tshemba ku ri u na voko ra kahle hikuva na vito rakwe hi voko so u ta va na mihleketo leswi nga lawyer u ta va na mihleketo ya kahle ku vona ku ri hi ncini lexi Masisi a nga xi hoxa na mina ni nga landzeli kwalaho ni nga hlekete ku ri loko manje ni ma ni hlawuri namuntlha ni ta tshama ku fika Jesus Christ a vuya a va endli ku ri va vona ku ri hi fanele ku ri loko hi fuma hi tsakisa vanhu manje vo tala va ti-politics ta hina masiku lawa hinkwako laha Afrika va lava ku languta ku ri hi fanele ku ri hi tsakisa swikhwama swa hina hi fanele ku ri hi tsakisa tifamily ta hina hi nga ta tsakisi vaaki va tiko hi leswi nga endleka na cancer prof na khensa swinene na n'wina loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ku hela ka vhiki lokunene ka n'wina hi kondza hi hlangana kambe nkarhi lowu taka vafambisa sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM i Professor Themba Sono lava hi bula na vona va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha hi nga fikaka koho loko hi kha hi languta eka nkarhi lowu va ri kolomiya ka makume ku ya kolomiya ka makume ntsevu wa malembe vandla ra tipolitiki ra BDP ri lahlekeriwa hi vurhangeri
loko swi ta ka timhaka ta nhlawulo lowu nga hetelela wu va kona hi ndlela yoleyo. Xana ku nga va ku endleke yini? A ku zangi ku endleka nchumu, vanhu voloya va vhota vanhu voloya va vhota ivi va ku hina ha ri lavi vandla leri ri nga hi rhangela 58 wa malembe hi ndlela yoyeleyo. Va ku swin'wana swi vangiwe na hi timhaka ta ku va ikhonomi ya tiko yi nga ri ku kuleni hi ndlela leyi ya kenela, swin'wana swa leswi nga hetelela swi endla leswaku xiyimo xi fika kwala xi nga hetelela xi fika koho, ivi ya vanhu lava va hetelela va tikuma va ri vo va nga hetelela va teka xiboho xa ku va hlawula, ivi loko va hlawula hi ndlela yoleyo. Veri ku na muchudeni ve nge yena Mpho Mokhorosi a tshahiwaka kha vula ku a ni nga tshembi ku ni nga vona ku cinca lokuwani evuton'wini bya mina. Muchudeni la nga na malembe ya 23 kwele a Botswana hi ndlela yoleyo. Se leswi swi nga langutiwa mingisela Munghana Lonene FM eka vandla leri nga humelela ri teke switulu swa 31 leswi swi hetelelaka swi komba leswaku va humelerile, a va ze va lava ku tirhisana na munhu hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni. Se swin'wana swa leswi swi nga hetelela swi langutiwa va ri ku langutiwe ku vandla leri ri langute ku hayi kwalomuya ka 450 wa mintirho yi ta tumbuluxiwa eka malembe ya 5 hi ndlela yeleyo. Kasi vandla leriya ri nga seketeriwa hi khale ka president ku nga BPF hi ndlela yeleyo, leri nga hetelela leri nga phatluka kusuka ka BDP, rona ri tikumele switulu swa 5. Kasi leriya ra Botswana Congress Party BCP rona ri kuma switulu swa 13 ku ya hi leswi xiyimo xi nga xiswona hi ndlela yaleyo. Kasi lava vona va ri ku fumeni bolo tikumela xitulu xin'we. Ehafu ku bela awara ya 13, ehafu ku bela awara ya 1 nhlekani lowu a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini. Kusuka kwalano ni ta kombela loko swi koteka vuhumelerisi hi kuma vayingiseri vambirhi vanharhu lava va nga hi vulavulaka na hina va kha va suka ka ndhawu leyi vulavulaka hi yona namuntlha ya le Nkowankowa na le Bridgeway, hi twa ku namuntlha mati ya koho ki, ivi kusuka kwalano hi bulana tatana Odas Ngobeni. Kambe sweswi mahungu ya awara ya 2 ya ta yimise ku yini nhlekani. Ila nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM ina kona ku Afrika wa vulavula nteri hi ta bulana tatana Odas Ngobeni. Kambe swi twala ngeti antebe hi sungule hi mingiseri ncindani ne. Okay, aya amkeleni mingiseri nhlekani. Nhlekani baba Mfokela. Epokela mjani. Epokela botax. Ina le Bridgeway. Yeah. A Bridgeway lawani a ku na mati lama nga lawani lama a cheka ku a yena kuma etlheka hi kuma mati man'wana lama hi ngo pfuna hi muakatiko wa kwala Mhlaba Cross loyi a nga lo tinyiketela. Hi luya vengete loko munhu a lava ku joyina i humesa mali yo karhi hi n'hweti. Hi so hi yena loyi a hi pfunaka hi mati lawani. Handle ka yehe ku hava mati va tile va ta chela tiphayiphi va famba va ngheniseta tiphayiphi la mitini va hetelela va famba va hi nyika swihlokwana swa ku va ri loko mati ya huma hi tibohela ku mati lama ya nga humi la tiphayipini mara ku na mati likisi mukontraka va mi nyika swihlokwana a ku ri rini va hi nyike n'hweti ndzhaka ya ku hela sweswi a hi na tin'hweti 3 hi karhi hi ri na swihlokwana sweswi va ku mati ya ta huma a ku hava na mati ene sweswi a ku ri na madamu lama a ya lombiwile loyi wa ku ti endlela mati loyiwani a tirhisa madamu lamaya. Sweswi va lava va khanselara va kokwala tikweni leri hi ka rona va fambe va tsemetela tiphayiphi la madan'wini leswaku hina nga ha makumi mati. Sweswiwani mati hi makuma hi ku siyerisana siku rin'wanyana ya huma haleni siku rin'wanyana a ya humi haleni mara ya ri mati lama ya muyisa loya a hi nyikaku mati la Shogani. Nemetwe aye kumshani nga kuma un'wana inhlekani okay ya swi tikomba hi nga ha ri na un'wana ke hi lexi xiphiqo lexi vaaki va nge va langutana na xona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati. Hi amukeleni mbulavuleri wa masipala wa Mopani tatana Odas Ngobeni. Mlamza inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene.
okay a va fika na vona i mhaka leyi kumbexani hi nga vulavula ka yona ku loko ku ve ku hava un'wana a ta kota tiyisisa kamba bridgeway na tolo a nakeni un'wana vayingiseri a swi vurile a wu kumbexani ku ta va na un'wana a nga ta tlhela a lava ku swi landzelerisa a hi nyika xifaniso lexi kumbexani hi nga va ku hi nga ri na xona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati xiphiqo lexi xi tikomba ku xi tika hi ndlela yeleyo kambe hi amukeleni mulavuleri wa masipala wa Mupani tatana Odas Ngobeni Mlamza inhlekani mi amukelele ka munghana lone inhlekani Khalanga xeweta na vayingiseri va Afrika wa vulavula hi tlhela hi khensa na xirhamu no na hina ha khensa swinene ku va mi kume nkarhi wa ku va mi ta bula na hina Mlamza mi wela ka vanhu lava hi va tshembaka swinene loko swi ta ka timhaka ta ku loko ku ri na swivutiso mata mi ta swi hlamula eka vaaki muyingiseri tolo u nghenile a ku khale va nga ri ku kumeni mati aka doroba ra Nkowankowa a hehla na leswaku mo lo huma ntsena loko ku hundze emisaveni khale ka holobye wa swa timali dokodela Tito Mboweni ivi loko se timhaka ta nkosi ti hela na mati mavhima ma yimise xisweswo loko a ha ku famba ku nghena mhani van'wana va ku ti twiseni leswi hi swi twaka hina hala a bridgeway hi ku na hina mati hala bridgeway a hi mativi n'wina tanihi masipala mi tiva yini hi timhaka leti ta mintlhontlho ya mphakelo wa mati eka vaaki Mlamza leswi kumbexani mi nga lava ku va mi hlamusela vayingiseri kumbe mi nga si hlamula Mlamza ni pfumeleleni ni sungula ni hundza la ku endlela leswaku hi nga mi kavanyeti loko mi kha mi hlamusela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu enkomo hi vuyile mavhengeleni Mlamza mi ri yini n'wina ka vaaki hi xivutiso lexi Khalanga mone ni rhanga ni hlamula xivutiso lexi mi taku na xona ngopfungopfu loko hi langute bridgeway Mhlaba cross i ntiyiso mphakelo wa mati aka miganga ya bridgeway Mhlaba cross wu sasekani a wu tshamisekangi hi leswi hi swi tivaka tanihi masipala wa xifundzatsongo xa Mopani loko mi tsundzuka Khalanga hi kile hi ta vulavula hi project leyi hi nga na yona yikulu ngopfu ya Ritavi bulk water leswi swi leswi mindyangu ya ku tala yi nga na tiphayiphi emajaratini leswi a swa hi khomeletela ngopfu Khalanga ku miganga leyi tikuma yi nga ri na mati ngopfungopfu mati ya kusuka le a plantini ya hina ya Nkowankowa a ku ri mhaka ku na bulk line leyi a hi fanekele hi ya connect aka madamu lama hi nga na wona kumbe ti-reservoir leti hi nga na tona a Dani a hi kotangi ku ya mahlweni na project leya hi mhaka ku vaakatiko kumbe van'wani va vaakatiko mona nga ku vaakatiko hi ku angarhela va ve va hisa tiphayiphi va kombisa ku va lava ku project leya ku va ku ri project leyi endliwaka hi munhu wa ku va a tshama la Dani mukontraktara u ve a yi sukela project leya kamara ka mavhiki manharhu ya mune lama nga hundza hi advertisile ku vaakatiko va Dani lava nga na ma-business a va apply ku ri va kota ku yi hetisela phayiphi leya hi thuma miganga leya yi ta kota ku kuma mati kusuka aka ti-reservoir i ntirho lowu hi nge le kusuhi ngopfu na ku va hi karhi hi ku heta hikuva hi karhi hi vona ku hi tirha na ti-engineers ku appointa munhu yaloye a nga ta hi pfuna hi ntirho lowu vulavulaka hi wona loko hi vuya swi vula ku yini Mlamza swi vula ku kwalano mi pfumelelana na timafia ta le Dani ku ta fanele ku tirha vanhu va le Dani ka ntirho wun'we le Dani a ku tirhi mu Afrika-Dzonga hi swo mi pfumelelanaku na swona loko mi ze mi ku sweswi mi vana va tisela ntirho va ri voxe va le Dani Khalanga mi ta mi karhi mi swi tiva ku nkarhi wun'wani ti-compromises ti hetelela ti tikuma ti karhi ti endliwa so because mali leyi hi vulavulaka hi yona a hi implementa project leyi hi ri implementa project leyi ya Ritavi i mali leyi hi kumaka through MIG nkarhi wun'wani loko hi nga ri ku yi spendeni mfumo le xikarhi va teka va yisa ka timasipala tin'wana leswi na swoho hi tlhelaka hi tsandzeka ku vuya hi ta hlamusela vaakatiko ku
hi tsandzekile ku va hi yisa project leyi amahlweni mali yi fambile leswi hetelelaka swi va swi vavisa vaakatiko va ku va nga ri na xiave ngopfu ka ku va karhi va endla ti-demand leti it's not desirable a hi leswi hi swi lavaka khalanga but hi leswi i xiyimo lexi maybe lava ku kombisa ku hi tikuma hi karhi hi fike ka xoho ngopfungopfu loko hi karhi hi langute ntlhontlho lowu hi nga na woho ka project leya ya ritasa. Okay. No, le ya le Nkowankowa yona ke miri yini yona? Khalanga hi sikumile ni rhandza ku khensa ku vaakatiko va le ku tirhiseni na platform leyi ku raise ti-issue lexi lava ku kombisa xona discovery ku le plantini ku ve na ti-filtera leti a ti nga ri ku tirheni kumbe leti nga ri ku tirheni na ku fikela ka nkarhi wa sweswi leti fanekelaku ti karhi ti lunghisiwa mara plant a yi ri ku raneni a yo ka yi nga rani ka full capacity ya ku ri kota ku basisa 24 megaliters hi siku tolo loko va ringeta ku tata ti-reservoir va ti tatile ni pfumelela ku ri vaakatiko va le Nkowankowa va ta va pfumelelana na ku namuntlha mati ya huma mara lexi lavaka ku kombisa xona hileswaku ka mavhiki mambirhi lama ya tako swa endleka nkavanyeto wu va koho in this sense ya ku hi le ku raneni process ya supply chain ya ku kuma service provider loyi a nga a ta hi pfuna ku hi cinca ti-filtera letiya ku ri hi kota ku ya mahlweni hi phakela vaakatiko mati ya ku va ya ri ka xiyimo xa ku tshamiseka. Se ni byele ni kolaka ya ku va ku ri na tifiltara a mi nga swi tivi kumbe ku endleke yini n'wina loko muyingiseri loyi a kha a vulavula swi kotlane na n'wina tanihi masipala mi kume ku heyi ku na xiphiqo lexiwani kumbe mi lo na twa loko va a rila muyingiseri ivi mi ya kamba ku nga ku ri yini xi endlaku ku nga vi na mati Nkowankowa? Ni vulavula na n'we sweswi Khalanga hi le Nkowankowa na meyarankulu tana Pulexana ku na vanhu lava va tirha le plantini i mhaka leyi va yi tiva va endle swikombelo kumbe ti-requisition ku kombela ku va lava ku pfunetiwa through supply chain management mara xihoxo lexi nga va ku xi karhi xi humelela hi leya swa ku ri ofisi ya executive mayor leyi ku nga yoho yi nga na vutihlamuleri bya ku vulavula na vaakatiko yi va yi karhi yi nga kumangi information yaleyo leswi swi hetelelaku swi hi siya ka xiyimo xa ka xi nga tshamisekanga ene hi lava ku teka nkarhi lowu hi apologize kumbela ku khomeriwa ka vaakatiko i mhaka leyi a hi fanekela hi communicative lexi hi lava ku tlhela hi kombisa xo Khalanga i ku indeed in the next two weeks swi ta va swi karhi swi tikanyana va nga ma kuma mati in a day ku jampiwa siku rin'we va nga ma kumi leswi hi nga ta va hi karhi hi vona na hina ku hi ya swi communicate andzhaka loko hi hete na nhlengeletano loyi hi nga na wo na vatirhi lava hi nga na vona na executive mayor ka nkarhi wa sweswi. Se swi fita njhani ka muyingiseri loyi loko a vulavula i vulavule rito rin'wana ri nga fika ri va ra ku i byele mukhanselara wa yena ivi mukhanselara wa yena a ku na ma ni tivi nchumu va hlamala swin'we mi nga tsundzuxa yini ka timhaka to toleto hi ku a swi koteki ku xiphemu xin'wana xa mfumo xi nga swi tivi ku xiphiqo lexi xi nga koho hala ka xiphemu lexin'wana xi nga va xi yimise ku yini kumbe ha swona? Nkateko wa koho i ku mithini loyi ni vulavulaka hi woho executive ya va nga na woho ka nkarhi wa sweswi ku na makhanselara ngopfungopfu makhanselara lama nga khumbeka eka tiwadi leti hi vulavulaka hi tona tiwadi ta le Nkowankowa vo Khujwana ni vulavula sweswi leswi khanselara wa le wa 32 Nhlawulo cross bridge way na yehe koho ka mithini loyi vulavulaka hi wona hi swin'wana swa leswi hi pfumelaka ku ri swi ta va swi karhi swi hi vona ku ri hi swi lulamisa njhani because i weakness leyi hina hi nga na yoho na vatirhi va hina internal lava twisisaka ku ri va nga kota maybe ku va lulamisa swiphiqo va karhi va nga vulavuli na vaakatiko which is something leswi hi fanekelaka hi swi lunghisa. ni metwe kambe mi hetisela mi ku yini ni metwe mi kombisa timhaka ta ku ka mavhikinyana lamawani ka ta va na timhaka to mati ma va kona ma nga vi kona kambe lexi mi nga byelaka vayingiseri xona i ku hi rini la se ku nga ta va mati ku ri pfulela u tshika
ya mwani kombisa khala ka ku that is why mavhiki mambirhi manharhu lama ya taka ntirho lowa wa ku cinca ti-filter so boha wu affecta production leswi swi vulaka ku ri mavhiki mambirhi manharhu swi nga ta va swi karhi swi tikanyana mara hi lava ku tlhela hi kombisa khalanga ku nge vheti ku va mhaka ku pfuleriwa ku tshika mati lama mphakelo wa mati ka ha ri ntlhontlho wukulu swinene mi ta va mi tsundzuka loko executive mayor va andlala mbulavulo wa vona wa xifundzatsongo va kombisile ku plant ya hina leya ya Nkowankowa ya khale hi le ku laveni mali hi submite technical report ka ndzawulo ku va hi fanda ku ri hi kota ku yi upgrade ku na development ta ku tala leti nge le ku humeleleni leti lava ku phakeliwa mati swinene ku katsa na molo lowu ku vulavuriwaka hi wa laha Dani leswi vulaka ku hi fanekele hi va hi karhi hi ri ku planeni but as well loko mi nghena Nkowankowa a Lusaka va Nkomanini hi na ti-illegal connections mati ya le ku halakeni minkarhi ya ku tala leswi hi fanekela ku hi pfuna na vaakatiko ku hi nga pfumeli mati yo halaka njhenjhe because i mati lama ya fanekele ya karhi ya fikelela van'wana vaakatiko. hayi ni mi twile mina no tsakisa hi ku leyi ya ku mi ta tsundzuka loko executive mayor va vula hina hi swi twangi hina hi va rhambile kwala se swi nga kha hi nghena ka n'hweti ya vumbirhi hi kha hi va rhamba ku a va kalanga mi nga ni cheli hansi ka bazi ni swi twile akesa swinene sweswo mintsero mugana na femberi vakhanselara van'we va le ku langutaneni na xiyimo xolexo kwala mi nga koho etindhawini toleto hi vulavulaka hi toho ta va bridgeway na vankongo ankongo hi yo mhaka ni mi rhambile mi yo hi mhaka ku se mati ma fike na mi tiva pe loko se swilo swa ku swi tshamisekile ama ha tingheni kambe ku na vatirhi van'wani va vilalaka a garachi yin'wana la ka Bungeni namuntlha ni nge yi vuli hi vito na ha ta fanele ni ya hlangana na vona ni twa ku va garachi va ri yini kambe ve ri va khomi kahle vatirhi hambi va nyiki ti-pay slip va tirha tiawara leti mi va hakela tiawara letiya se swi sweswo swi lulamiseni hina hi ze hi lava ku vulavula hi ze hi lava ku vulavula hi mavito ya n'wina sweswi ku fika sweswi a hi se tiyimisela ku vulavula hi mavito ya n'wina kambe lexi hi nga xi lemuka i ku ku na vanhu lava va nga chaviki wa Afrika-Dzonga ku thola vanhu loko va thorile va nga landzeleli milawu leyi nga kwala tikweni loko vanhu lava tirhaka va ku hina hi nga na xiphiqo lexi va ku loko nga lavi ku tirha famba ku khola sweswo se ni ri kumile hungu rero lexi ni tsakisaka ka Bungeni le kaya a ri heli vhiki ni nga yanga ka Bungeni se ntaya ni ya vutisa vafambisi va garachi leyi ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi thola vanhu mi nga landzeleli milawu ya tiko leri mi le ku hoxeni xandla ka ku tiko leri ri vheri hundzuka banana na ri va banana tiko leri hi mhaka ku n'wa mi le ku landzeleli milawu kambe sweswo hinkwaswo mikisero wa mina hi ta mi byela vito ra vona loko swo tshika swi lavekile kambe mhaka nkulu ku kun'wana na kun'wana kwala mi nga thola vanhu landzelelani milawu ya tiko leri loko mi nga yi lavi fambani mi ya byela van'wa tipolitiki yi cinciwa ku a mi yi lavi a hi pfumeleni tani a hi sungune ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Eso swo mingisela munghana lona FM na ka Afrika wa vulavula ka munghana lona na FM makomba ndlela a hi ku mingisela mina i sala mina tingana la ncindani ti mina ta nhungu a ni twi ku ma ku na vambirhi vanharhu vayingiseri lava nga tsakelaka ku va va angula ka timhaka leti hi bulaka hi toho ka siku ra namuntlha ti tele timhaka leti hi ta va hi bule hi toho mhaka leyi ya ku kombela ku va tlhela va vuya ka ANC Tatana Zuma yi fambe njhani a hi ku timingisela mina 0860002543 wo sungula hi loyi nhleka a ni ku ta va ku ri na munhu laha a ni n'wi kumangi munhu laha kambe hambi ku nga ri yona timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumeri na tona n'we mi ya ku Soweto marathon hi ta va hi ri kole hi kha hi tsutsuma hina la ta mi komba ku ha siya vanhu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka
kuna moya la mga kona inhlekani Inhlikani aye papa nipfukile hi vatomi ngo vona papa hi hlayisiwile hi kombela ku ta vulavula le ya mati ya la Bridgeway a va twa va nghena va hlamula a ni swi tivi swa ku loko u vula ku a va hlamuli swona hi ta va hi dyohile na ku na problem ya mati leyi nghenaka Bridgeway Muhlava Sasekani Petanenge loko problem leyi va kona tiphayiphi ti cheriwile emitini ya vanhu mukontraka wo sungula u nghene a chela swi hela moyeni wa mbirhi a nghena a tsema letiya to sungula a chela ta vumbirhi laha sweswi va nga tlhoma tipompi emitini ya vanhu mara a ti connectiwangi tiko ra Petanenge Muhlava a ri na mati mara phayiphi ya nghena va ri yi fayekile ku na mukontraka loyi a nga yi faya se a va nge swi koti ku ta pfula mati kambe yaleyo ya Bridgeway ni ngo va kumbexani ni ti hambanisi kahle tindhawu leti mi vulavulaka tona kambe ku na leyi va nge va vekile swipayipani ve ri a yi fanele yi joyiniwe khale se ivi vaaki na van'wamabindzu va le van'wani va le dani va hisa tiphayiphi leti a ti ri koho va ku fanele ku tirha voho sweswi ve le ku va aplayeleni kumbe ve le ku va endleleni tender ya ku ta nghena vona va ta tirha leswi hi nge le ku lwani na swona swa timhaka ta ti-extortion na timhaka ta timafia kambe ve ri va ta ndla swona hi mhaka ku a va swi voni ku va ta hundzisa ku yini mhaka se swi vula ku vatirhi kumbe van'wamabindzu hinkwavo lava va nga va ku va ri adani va nge ku fanele ku tirha voho hi ku emugangeni hina hi tiva ku kuma 30% loko ve n'wemi la ta ku ntirho wun'wana na wun'wana wu tirhiwa loko ku ri ke hi le ka manghena purasini ku tirha va ka manghena swi vula ku na ve le dani mi nga hayi mi ya tirha kun'wana se hi leswi va vula swona va ku na kontraka leyi a yi fanele yi joyinele vanhu mati a yi tirhangi na sweswi ni vulavulaka mhaka ya kontraka loko a vo hi nyika siku ku ri yi ta sungula rini ya hela rini kumbexana a hi ta pfumela mara va swi vurile mi loko a mi nga swi twi va swi vurile a mi nga ri ku yingiseleni papa a ni ri eku yingiseleni ku za ni vula tani i mhaka ku masiku hinkwawo lama hi nga vekiwa wona ma hundzile mati a ma kona emitini ya hina mukontraka a va mi vekele rini endzhaku ka loko tswi tiphayiphi a va mi vekele ku mi ta kuma mati rini tiko ra Petanenge Muhlava leri fikaka ri joyina mati eka phayiphi ya le Bridgeway loko heta eku ta votiwa mati a ma tshembisiwile mati a ma humangi sweswi dani mati Bridgeway a ma timiwile mati a ma tiwa eNkowankowa a va tshembise rini lembe leri hi nga vota swi ya tshamiseka loko se va tshama esitulwini hina a hi fanele va hi ri na wona mati nemetweli papa nemetweli a cancer leswi va vulaka so kumbexana hi nga kuma un'wana cinani loko leswi va vulaka so i timhaka ta ku a va tshembisiwe mati leswi a hi nga swi tivi kambe leswi hi swi tivaka sweswi hi nga tshembisiwa swo i ku veri mavhiki mambirhi manharhu lama ku ta va kha ku ndliwa vahumesi va advertisile ku ta va kha ku thoriwa mukontraka hi ta hi sala ndhaku yaleyo ku thoriwe wihi hi ta vhe hi n'wi tiva na mukontraktara loyi a thoriwaka ku i wun'wana wa lava va timafia a va blacklistiwa hi swi tiva ku hi ta va tirha kwala dani ntsena kambe a hi amukeleni un'wana helo hleka hayi minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani a hi pfukile ma mhaka leyi ni nga na yo swo va swi tikomba tlhasi va rivaleni ku mfumo lowu wa hina kumbe vanhu lava hi lava veka ku va hi rhangela loko ho ka hi nga rili hi ta ka munghana lonene hi ku mati problem ya swona so a va nge endli sweswi mingiseri u teka munghana lonene na ku Nkowankowa ku na mati vo va ta kwalona yi vile va titsuma before n'we mi nga se va interview va endla and then loko va vula va va easy nga ku voho va wu endla ntirho ku vula ku sariwa ndzhaku ku sunguleni kambe loko ni va vutise ku mi lo swi twa ku leke vete va lula xihoxo se kumbexani hi ngo pfumela ku va ndle xihoxo swi nge hingeti
tala Afrika vulavula na yingisela munhu un'wana na un'wana lomu n'wi interviewaka if vanhu a va ri le service delivery va tipfumela before va nga xi ta kwalona va ku silo kotlanisa ku va ku na xa kotlanisa va chuwile mabo so bona le bridge way va ri ku ni munhu just nje u borile vanhu mati hi n'hweti wa masa 150 misavo mfumo u nga tsandzeka ku va bora mati va ku bowlu yin'we ta supply 150 ka va boss va endla swona so a nga tsandzeka mfumo swi vo ka va nga swi lavi vanhu lava a ni n'wina mi nge pfumeli na n'wina ku hakela 150 loko swi ri swa mfumo loko mfumo wo a hi hakelini mi nge pfumeli anti ku leswiya vo va mfumo ku na kun'wana ku na backdrop yin'wana New State va tshama endla leswiya vanhu va ku susulisa munhu loyi ata mukhanselara wa ko i member wa ANC very good man Nkhwashi wa 128 ala a ku munhu loyi loko o mu borela mati mfumo leswi a wu pfumeli ku vanhu va ti borela mati mfumo kha wu ri ko mara mati a Gavaza na backdrop 128 mati a ya kona ya humi xa mati tshene every day mara munhu loyi a nga nyakola bridge u tile a kula ku leswi ku vanhu va hakela mukhanselara ala ka ngasilana mara ye sele mati wa ngasilana ne mukhanselara matala ndzi nga ta swindla ne ta lava kuna nkulukumba wun'wana ni n'wi tiva ku hala Nkowankowa very Vincent nda n'wi lava a ni fambisa tindhawu leti ni vona lomu ku nga ha mati ni kha ni vutisa ku hikokwalaho va kale mati ku sukusela rini hi ta kota ku kuma xintshunxo xa mhaka leyi hi laha ku nga heri ku ndlela ku hi nga ha vuyavuyi ka yona mhaka leyi ni khenseli boto wa mina khenseli boto wa mina maswitshwani ku na tindhawu leti ku nga ha mati hi nawu loko ze ku hela 24 wa tiawara kumbe ku ya ka 40 i 72 mi fane mi nyika vanhu mati hi tilori na yini swa ndleka sweswo ki kumbe mo ti kayakayela ivi swi pfumeleriwa kumbe ti kayakayela na mati mi ri hava na hi ta yi sala ndzhaku mhaka leyiwani kambe hambiswiritano enongoloko Afrika wa vulavula humelesiwa hi ncindani Eric Mavasa ni khalanga Pet Mathebula la studio 1 a ni famba na Sunduza wa ka Minga nongoloko dzumba la mina na Ike Ngobeni wa landzela andha ka mahungu ya misava na hlulani Fanol Magayisi muhumelerisi Nkheseli ncindani Eric Mavasa a studio 2A enhlekani eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyana tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela